valor kumibanira yang piwira takwali kan pasar din ko na tayo klinaras na un músico ka Dennis Bonilla y servidor y Master Rapriza el que hace todos los protocolos de grabación Siemens. Estábamos los tres y el pastor Grevel Maxwell, el pastor. Ya mandaban un punto con grabación junto con Mayna, Bawal Ramani, Dennis Bonilla, Facebook, YouTube, TikTok, seguir taxman ni bani sipsa kaya para likes ng sipsa. Para dia silbi dong daw na para dia tarasa para ani pior daw kung lamay yung reality pa dia bisa dinki porque daw ni Doxa. Pastor, con su permiso yo me lavo na silbi ko may vamos. Amen. Kaya naman Pat Brisa, ilu yung tetrago kung nebe, no ako sino que yung trago para el cerebro. Jesus Christ, ay talagang olikilawan, yang may kapuan musliya, yang lilikira iwanam, yang may kapuan musliya, yang lilikira mamulam. Yang mayo nawala ko ng pamana miski tulaman nasud ka kay rapalisa ko na tulga na kasat wan to biya nila lakisa para lamang sa phone ko ng pamana tawag na cara maina wa 1 2 3 musiko Jerusalem mataw ka pay may masasa Jansol man na nuki may kay kantaw isa Aliyang taranis mamangkang kainina Nangkayang siliras kaway sa pilis Sayang na